Здоров'я, шановні українці. Mu by'ukuri banya-Ukraine bene gihugu dushyize mu gaciro ibyavuzwe n'umutegetsi wa Moscow byo gushaka kutuzanaho uburyarya ngo tugabanye ingufu zacu ku mirongo y'imbere ku rugamba, mbese ngo dushyire intwaro hasi, ahubwo bise n'agahenge ngo kwizihiza Noheri. Ibi ni uburyarya bukomeye. Twe turakomeza mu birindiro turimo n'ibice duhagazemo, kandi tuzi neza ko turi kwivuna umwanzi watwinjiriye ku butaka. Niba ashaka gushyira hasi intwaro, ni nacyo tumusaba ko ava ku butaka bwacu agasubira mu Burusiya. N'ubundi ari ku butaka bwacu mu bikorwa by'ubwicanyi byo gutuma umutekano wacu nk'abenegihugu utuzura. Vladimir Putin ni umwicanyi, ni umugambanyi ushaka kugambanira abaturage bose ba Ukraine. Ntabwo ashaka ko abasirikare b'igihugu cyacu bakomeza kumwataka. Yamaze kubona ko turi kumurusha imbaraga, ari kuzana ibikorwa bisa n'uburyarya ngo abe ari byo dukora ubundi adufatirane. Ntabwo bishobora gukunda kuri twe. Uyu ni umunsi wa 317 w'intambara yadushojeho. Ibi icyo bivuze ni iki? Uyu munsi niwo munsi abonye w'agahenge kuri twebwe wo kugabanya ibiturika akoresha mu kirere, ku butaka no mu mazi. Ese arashaka ngo abaturage ba Ukraine babone agahenge k'iminsi 2 kubera ko ashaka kubona umuzigo w'intwaro ziva mu Bushinwa, ziva muri Iran, ziva hehe na hehe mu bantu bose bamufasha muri Korea y'Amajyaruguru, ari kubyitwaza ngo ase n'utanga agahenge. Twebwe inshuro nyinshi twagiye dusaba agahenge ko gutuma abaturage bari muri zone itukura bayivamo. Rero ibyo kutubwira ngo arashaka agahenge k'iminsi mikuru, ese turajya mu minsi mikuru tubabaye bene aka kageni? Turajya mu minsi mikuru twapfushije ababyeyi, abana? Vladimir Putin banya-Ukraine yibashuka ngo mwiringire ko ari agahenge k'imirwano, ariko ni umutego ashaka kutujugunyamo. Inshuro nyinshi yagiye azana ibitekerezo bye, twabikora tukisanga yadushyize mu kamasho. Ibi ndabivuga ngendeye ku nama twahawe kandi n'ibihugu by'inshuti byatubwiye ko icy'ingenzi tukwiye kuba twubahiriza uyu munsi ari ibiganiro bigamije amahoro, ariko gushyiraho agahenge k'imirwano ku kintu runaka n'ubundi birangire dusubire mu bwicanyi dukomeje gukorerwa n'igisirikare cyinjiye ku butaka butari ubwacyo ku itegeko rya Putin. Ibitekerezo bye ntabwo ari umwanya mwiza wo kubyubaha. Ibi ndabivuga kandi ngo guverinoma yacu itanga umwanzuro ukomeye ku cyemezo cyo gushyigikira ko dukomeza mu birindiro turimo, kandi tugakomeza n'ibikorwa byo kwihagararaho no gusubiza inyuma umwanzi ku buryo agomba no kuva ku butaka bwacu. Ese ibyo ari kuvuga ko atari ibyo ari gukora? Uyu munsi mu gitondo ko yabyutse adusukaho misile ngo ategereje isaha y'isa 10. Isaha y'isa 10 zo kugera ryari? Ese arashaka ngo atujugunyeho misile twebwe tugume mu gahenge k'imirwano ubwacu? Niyumve ko gutakaza ku ruhande rwe bimubabaje, no kuba ari kubona dutangiye kwinjira mu birindiro yagenzuraga, natwe aricyo kintu twishimira kuba twakora. Twebwe nk'abantu bari ku rugamba twemera ko ibiganiro bigamije amahoro ari byo bishobora gutuma habaho agahenge, ariko agahenge kadafite inyungu ku guhagarara kw'iyi mirwano mwadushojeho, ntabwo twe nk'abanya-Ukraine tubyumva. Ibi kandi ndabyumva kimwe na buri munya-Ukraine uri hejuru y'ibiturika, uri gusukwaho umuriro n'indege z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya. Nzi ko neza biri kumvikana ibyo tuvuga, kandi turakomeje.
mu nzira z'inzitane kandi zigoranye ku butaka bwa Ukraine no mu kirere cy'iki gihugu bitewe n'ubukonje buri kurushaho kwiyongera ku minsi igenda bitunguranye nyuma y'amagambo akomeye yatangajwe ku munsi w'ejo ya Perezida Vladimir Putin. Uyu mutegetsi wa Moscow asabye igisirikare cye guhagarika imirwano nebura mu gihe cy'iminsi ibiri, gusa impamvu abikoze iyo yamenyekanye, ariko igitangaje nuko Ukraine ya Perezida Volodymyr Zelensky yabyanze nk'uko umujyanama w'uyu mukuru w'igihugu cya Ukraine Mikhailo Podolyak yabivuze. Ese koko ibiri guhwiswa nibyo cyangwa se sibyo? Ku rundi ruhande, igihugu cy'Ubudage ku nshuro ya kabiri cyohereje ku butaka bwa Ukraine ibifaru bindi byo mu bwoko bwa Leopard birwanira ahariho hose ku butaka bw'iki gihugu, cyo kimwe nuko Australia nayo yemeye ko ibyo Perezida Volodymyr Zelensky yasabye bagiye kubimukorera bamwoherereza ibifaru bya Bushmaster bigera kuri 37. Ni nako kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba abacancuro b'Abongereza bari bakomeje kuyobora batayo z'igisirikare cya Ukraine batangiye kwicwa gake gake hakoreshejwe uburozi buri gutangwa n'ibanga n'intasi z'Abarusiya zamaze kwisanisha n'abasirikare ba Ukraine, nk'uko tubikesha kimwe mu bitangazamakuru bikomeye Belarus Partizan. Mwese mbahaye ikaze kuri izi page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Twinjiye ku munsi wa 317 wumvikanyemo ibidasanzwe mu mirwano ikomeje kubera mu bice byose bya Ukraine. Twinjiye mu kinyamakuru cyubashywe ku nkuru zizewe ku butaka bwa Ukraine. Belarus Partizan kivuze ko umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin asabye General Sergei Slovikin gushyira mu bikorwa ikivuzo cye. Iki kinyamakuru kiti Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yategetse ingabo ze ziri muri Ukraine guhagarika intambara mu gihe cy'iminsi ibiri mu rwego rwo kwizihiza Noheli y'aba Orthodox izaba tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023. Perezida Vladimir Putin yasabye Ukraine ko nayo kandi igomba guhagarika imirwano muri ayo masaha kugira ngo bahe amahirwe abaturage kwizihiza Noheli batekanye mu buryo bwuzuye. Icyakora cyo Ukraine isa nk'iyanze kwemera ubusabe bwa nyakwa Perezida Vladimir Putin, nk'uko byatangajwe na Mikhailo Podolyak, umujyanama wa Perezida Volodymyr Zelensky utegetse Ukraine. Ati Ukraine ntabwo yigeze itera ubutaka bw'Uburusiya, ntabwo yica abaturage. Icyo Ukraine ikora no guhashya abasirikare b'Uburusiya bavugereye ubutaka bwayo. Biteganyijwe ko Uburusiya burahagarika intambara guhera ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu kugeza saa 10 zo kuwa gatandatu. Gusa abasesenguzi n'abakurikiranira hafi bakavuga ko ibiri kubera ku butaka bwa Ukraine hashobora kuza kuba ubushotoranyi bukozwe n'igisirikare cya Ukraine ku itegeko rya Zelensky uraba washutswe nabo mu burengerazuba bw'isi, bigatuma Perezida Vladimir Putin yongera gukorana imbaraga ibyo yarayavuze mu magambo kakaye muraza kumva muri aya makuru yacu. Mu gihe kandi hari hashize iminsi mu gisirikare cya Ukraine hakomeza kumvikana ukwitotomba ko ku rwego rwo hejuru ko nta ntwaro zishoboye bagifite ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nacyo kiri gutuma bakomeje gutakaza imbere y'igisirikare cy'Uburusiya gifite buri kimwe cyose. Morali yongeye kugaruka ku basirikare ba Ukraine barwanira ku butaka nyuma y'amakuru ko mwibanga rikomeye ibifaru bya burende by'Abadage bya Leopard byamaze kugera ku butaka bw'iki gihugu cya Ukraine. Ikinyamakuru cyegamiye ku butegetsi bwa Zelensky Ukrainian Pravda nicyo cyemeje aya makuru, bikavuga ko ibi bifaru bigomba kwerekeza mu bice biri kuberamo isibaniro ry'imirwano ikomeye.